abusu panyin na toto ne ne maye ana amalumba ye aya basa da abusu panyin de na daka ye be 7 ni funa daka na twa ne wahia mezi wunim the year 2026 oh said the guess a man besi mewu no TikTok formal tim odobro ni tim akosi asewa ya be me do ase ma me fa akonya we si na me nche wahwefo no tifo Idiana Comfort Yaw, the red and white flowers, the king of Christianity. I was there, Sabri baby will be a medon church in Chichinam the chair. And they make a change as someone subscribe, I'm going to share, and I'm liking them, leave a comment for my. I was there, Sabri Manfa Konya Wiso. I'm a more ashafon metive food in a fish shapa. Sabi the year 2025, nay bad year. The year 2025 na ya hombone ana a celebrity enti no mu jubilate dia de omo pe no so omo ye but the way some no mienu tim kwam ekete mada bodwim ne moje die ho afrisane a ba me no mienu nyina mum ne ne otwede ampon ne nananom ase amen ise said the year nyina ye wura the year 2025 the year 2025 me ne confirm me share nkom ewo SCD TV Chirama TV say Iwia say yesu Iwia say nyina nemum oma kokoro Ghana de yesum ni different it is when ya kane anante a unhunu sa amna da ho enti sebi danger atwa oma kokoro Ghana ho ahia senka ma hye suit ana me kotu Azaya Ezekiel David Peter Simona ana me bo credit card akasabrike yesi ye the nation prophet by the way say enkwomheni bia ni wase bi oye powerful match comfort da sunsumni bia ni oye powerful a oye enkwomheni eche comfort ye nananom comfort ye ne ye enkwomhyefo ye din no ya body no enkwomhye is a die ba ye no twede ampofa nananom so ye dai e ka che ye enhye nkwom ntwantro me ne comfort me wo Ghana ha wa Asante Region 2014 Beden kwam shatu adifo so eda so yedai e pretty by the way the whole Asante Region Pentecost for so a bant babo ma baso was Silver FM na why bi m ne ka wa ma kanya we bugos eda so gen so still strong to me ne ma ya yen kasaba e baba it is a minu mienu nya atemkoma yen sore ne ne nyankopo ase the year 2026 the perfect year. By the way, 2025 bad year. And born in the jubilee year. It was to Sasabone Sanka Wim. Be a no sunsu more than. It was to won now. But the way one see no choir 2026 be your bad year. Sorry. The finance perspectivalist where hard. Breaking sabi the year 2025. And yama sanka wim no break with the influ crown say ya the year 2026 e be your perfect year we will be a fisher sene nana enchi e kura the world to move say vim na ewo mu no ano nana you go back to your question kunayo edin eni kunayo mi ya be ma me do ase amamre ni amane yense no de wo se amamre ni amane bia no sebi sintudua ye dai eba no so me ma me akusia sewa ye fane de for example unim se ye wura Charles Kojofosu ana ebe me sebi e man ni mema gay ni lesbian adoso sen me say ye wura Charles Kojofosu Daddy Lumba adi a waye maame akosu asewa ni odoburo ni nti gay ni lesbian afi na ebe ropreti na say omun sensem emfa gay ni lesbian maame nka asem nkyerɛ uni se Charles Kojofosu nti kwan a owuye enema asisi wɔ na brabo mu nti na wo no oba ate afa ho adwen oba bie ni wo oba na adwe se okonu oba no nyantaku ni ne sempo de bebo aba ma na bo na braboda
Saa na bɛrima bi asoso afa na adwen de atonti bra awale se ɛbɛyɛ sɛ ayi everese commando boxing wuni sɛ lumba sɛ wei ama sɛ ɛmɛ bi chance ahwere wɔ mo ɛmɛ bi so chance ahwere wɔ mo ɛno de me ba yɛn fa blame ni nyina ma abusa panyi kofusu to park me ba adena ase obia pese oblame abusa wanya panyi wɔwe yɛn fa ni nsi twono no ano sɛne sɛ wonti yɛse panyi due matemante o panyi wo yɛ bola wo ne yɛso ade bɔne bia bɛgu so no wayi papa ewu asɛm ne bɛ so many interviews am yɛyɛ me say yɛwura Charles Koyofo su na mabɔnten wo su nipadua ne na abrɛ ba akra no esu wo tie adwado de bentra ɔbaa bi betima bo abrɛbom mɛmɛ mienu kwa metima nante ba ne ba ku sunsum eso che ba ko de sɛ saa nipa na afiri wo abrɛbom a wo yɛ dai wo abrɛbom bi abɛbom bi enkoye entinya ma bi a ɔbaa bi bu abrɛbom a improve ɔbaa bi bu abrɛbom a sɛ bi wo abrɛbom senke ekoto wuram badɛ ma nya ma me akosi asɛ wa anka Charles Koyofo so ntimi abedan the legend etiyemi sɛ yenua bema na na champion se ne iri favor no ati se ma me akosi asai wade a anka Charles Koyofo su embe gidi enche dadulu ayi na na champion is a dadulu mba ofri gospel ba no na na champion ebo hip life ewi ase ni je yede gospel yede gospel lumba high life lumba as o san high life gospel we bi sa se wono no wa sha se ne de na wa the gospel na eba ba ne nkanti mi ba peke no se de obewura high life no de be ka te se ba de waso mu de atwede ato amu afro no akohunu soro no bra yenyi na yipamu me ka che se nipa obetra won chen ne ama wonsu anom se nipa no ye nyankopon minyi wodoburo ni boni ayeda but the ma me ko se wane ni kwa asa busa panyi no e de saa kwan no e de ne faso but the say busa panyi no e ni botom ana odwene ye na oni makwankyira ye afi no ti social media say ye monsa no aboka wini mama mra me di gu akwam me ye frame abaifo hin me ni kwofo ambete abaifo school wo Ghana is a me nkom ko ni nyankopo am be yi dada bra me fa me be yi nsa dem de be yi ade me bosu kira ma di awodi ase ka tegare amfa frum ba kiri baifo a bra me set trap ebia no bi de na ware samaba wonya kunu be ma bia ba ne ncha na okọ ebe wura sunsun ni ehun se sunsun bia wale no e wo se me ko sa sunsun na wawale no e camp na mno mkodi nkomo eti wona mehunu baabi a wo mkwa nyina da no ma be kire boso eti wo kwa woni baabi a wofa na baifo na wawale obi na wote na wade so no na boso de abaaye de abono me be ye menye bribe wo skache meso si de kwabra wo skache mi moti akash money the whole Ghana moti awaji di ye cash money meboa enu de meboa moti abey the whole Ghana moti abey skabe na pen wo wiase edu say cash money nye show dia and they don't go there they make out say but there is no double money in word expect no for asemness was so hu mobo a 1,000 billions for billions ko be the amount but you was schedule but ye schedule na ye enye kofa ma me bra kofa papa bra ye de ne ye boa me ye de ne ye ntwemra wo na waso tim commandiska mimi ntimi mfa me kra commandisika ma ebia mimi susu ye nsuo wo susu ye ja mede metimi di nsuo etimi akontatija medumu ja eti wan kasa na waso wotimi commandisika ye de e ma akra de me ka ate ase ba nyankopɔ bo obi a ose wabɔ nipa sa ne seso nyankopɔ te so na wo kire no odifo bi tim preach no aka chese nyankopɔ so asese ba bi de amaye ukodu a wose ma ukose abodo mra na aba pizza mra na aba shawarma mra na aba
saa na wankasa betima command sika bi a opa bi ade ama akra ba yadum sunsum na wo bre wo sika yadum nija etu fresh kema sika de ba wo se sika ne control obi a sika control ni bia ya ba ifo na control no de me ka ta se woni pa na wo hwe wo na wo se otimi command sika what ngoma na se mate wase ntino nana yenhwe kuna no se amamre ni amane ben na yefa so ema oba eyekuna mami yenyira yendi nkoma so far as mimi nu mienu bedi ahyemu se yepe ho sana te de asante amamre no e wo se mi kohunu oba na busua but the way na me be ma me nu abusua akasa enti oba ne abusua kakasa wie na me be ma na abusua ene oba na abusua akohia na o makodi nkomo e bo na abusua se ya makwan ye de yaba na ye de ama ansana ya amamre enti ensaguo na ye eguo no eno na ye apam eda miminu mienu ya dai abusua ni mienu ya dai entem say mifria but the way ene die minu mienu nya ya abusua ya dai baako awale te se obi aka cha se minu mienu ya entem tete dase entem tete anto so nya ma ne bo chewa na pepe enye ho adwuma awale eti se duabo eye kesen okay ubreki a wona ubreki ye no wona kesen ni bede ebeba wo so enu nti se wuwura asante amamre mu a yese bewa timi wale mienu timi wale miensa ba obe timi wale mienu timi wale miensa eye die ntira yese wuwura sunsu ba yese nyankopɔ se oyi oba be ma mfe mpade ba ko no de bo oba enti oba sebe na ni da so nyina ne bema bema ni da so nyina ne oye dai oba aware de bra entam eka eti se mi wo se me ka ewuo magiro ka se esumo shemo enye wowuo na betete menu mienu ntama menu mienu ye honam ye dai e baako enti wo so far say yesi obi be yekunan enye komo se obi be gira kan tam se sebe esumo shemo no beko eti so obi timi gira ka se sumo shemo no beko de na sa nipa ye kokodofo na tire nipa ne ye wodo ene ode baaye ba anya pe ene obepe wo eti kuna enye obi a sebe entam kan aba na wale mu a onye kuna asante amamre no enfa wusa ni be wumienu be wumiensa be wudu se wantunsa anfa ama kokoko na be ma na busu ama oba na busu ama enya aware se be ma ne kwa kofa busu bi free baabi e de ba na se wo mu ba be hia aware ne so kra enya aware ote nkoma na se ndi sabe ema bi amone mema bi ti a ema ne wayira omokofa abusu bi mu ombeja age awale no ya mu nhwehwe mu ye ote nkoba na se eti awale eti se duabo okay awale eti se duabo na yenhwe tete no na yesese ebi a oba ekunu firima na se in the process of kuna na oye no ni yese yetumede yede ahoma bi eto na se di tu aboba ene se nsafo bi ekekere ho eno no asekere ene sen o se de tense tete no ya mamre ni amane mu no se be mewu a e wo se yeto kawa ne yeto no e wo se aburu 1 year enti after 1 year chi no ansa na wo ye ba wati makofa bema ansa na ye bema wati makofa oba ba wuju asante amamre mu kura na e ma de ni ye 3 years oba ukunu we o se udi kuna 3 years na se yenim se afi dabi mema na ya afi tete no yenim no de enti ane ye to saa kawa no saa de no 83 years ni dura de ode kawa ne to no afi na no obebie sesesei
woni yabusu ato nkwanta ya pai ene obi ashekawa ni kunawu 3 months 40 days of abema 40 days of oba eye bone na munyi ni say like asa eyo how we say oba no bema na film nana mami nka se mi eyo how ne say eti se sa 3 years se ka bema ni film anka bema no kwa kofa na chi senka onkofa na chi eti show odoma samani hunu se ampa se na woni ne doni na nya ni sika ana bia na nya ni bema na ne so wa emu na ye dona na adodo no eti wasa ma years bi edomu to sense ampa bema no kra no ebeti bedi 1 year 2 years me na nka me fa na chi nya na chi bone asante fo etwi amamre ni amani yeso wo ba no ana wo bema no hye se enti no oba no na wo do na na ase wo no no se wo da so do bema de na asi 10 years awudwa mi biza se wo tu wo do yira na yira firi ebe de be won se wo behunu ba enye so komo se wo benya akono de am oba ne da bizo hunu wo ba bi a wo hunu se yo yire ntino yenhwe yemame Akufo Asewa ni kunu afrim but here is the case oba also di kunu sanka mamre mu no osanka owofie but ono no ti soja na saa no odi kunu na yeyesa yema ye nyina ye nti asese ewiase ho yese kukuru na nya keka ni so nya abroche life no nti sa maami Akufo Asewa sebe ne ma no se maami no body woni tirim kura ne ma na kire odo se ye maami no body nya dai eni ni tim but we say eye ne koye se asebe ba so ya se maso o tim ko na se abroche so no se wo ko se wo ba Ghana eye process so ya we eye process na say ne kama ne mai ba sanka no so nka ne ma na share process na nka no so bit ma share process na onye omaba maami no mienu nya nka se maami Akufo Asewa wonyu odoburu ni wa jobone da so odoburu ni wa jobone akọ be ka che ne ma ne say hey munwia wi mammo nko nche da office wo mo maami ama me manigye aye mawreho abusu apanyi no ono ne koso sa problem nyina back na mashane ho nkomato so ono sebe waba begidin folumba wo by the way where yeme ye ho be 1 year ye hwade jurun wo biase wonte ase oh sure Pentecost eda na wono sofo no kura ye de na ikọ na eda aguladi nyangogo Pentecost eda ya tega na Pentecost fo ko hie mu ka akohwe omu nyina wi asem ya woka Pentecost eda bra forget about it my kasem maami Akufo Asewa wa mani nyina ye ne yawo se maami Akufo Asewa obi obeta social media aka se maami ne mpechas kojo fusu bia wo ye trofo maami ne mpechas kojo fusu a ankata ma chas kojo fusu ba Ghana anaka maami ne sha ase edi chas kojo fusu kwaye wode ne faso akwadi pia abonte na akwadi pia abonte so ka chas kojo fusu ka no anka ni din yirai wonu so wodwene chas ni favor ho ana maami na adwena ba abrewa me wo maami wo Germany te se maami Akufo Asewa woni ni wo age video nyame wo hia na wo 22 years wo kwa akopɛ no adwendwene ana maami na ba abrewa force okay ba wodwene be ma no wodo ho enya bribia o eyi wodo enye wodo na ye Charles Kojo Fosu sika anka bra akoba na ba better baby getting to 70 years aba wo memunsia na maami ne sabi woni atenka no woni atenka kwa na wodi nsonyugum kwa sabi wonya feelings ana sana aka na meme de ya na ye yi no uhun ne sen my will take about yi no bebre na say 20 billion
yiyo ne yeye no maame ne woni nkomo me be ka asem bi be 2 months 2.5 months before that answer na yi bebe be ka say eyi ni so beto asa eyi na ewura chas kojo fusu na sabe sɛdeɛ abusuapanyin ma atoto ne nneɛma no ɛno nti da yie ne kɔyɛ nkora nko a sɛbe yɛmfa se yɛ papa ɔsɛ kwam despite no ba East League oh bro forget about it yɛ papa sɛbe yɛ mpanimfoɔ wɔ aba mu no wɔn kɔɛ ana meboa but the way sɛdeɛ na yie no yɛ promote na wɔtwe da ɛma na wɔtwe da ɛyɛ award no ɛyɛ no bi na what today daddy lumba kwa na wuya na what today yetimi di in 1 week Germany for di country we di ubatese yesetema for di Accra for di Kumasi for di enkurase for nyina di akacha skoje for so ye second abusuapani to pack atoto ne niam ye ana oka akurafo ni mienu bo mu ana oye na sede a akacha skoje for so ye bra kebe be bosome na keda so ye yi Ozo me ba. Mi do nyame. Nti no no de still na no ugina ba bia ugina se abusuapanyi ana amwa abusu. Bra mi do nyame se me wo abusu ani man ka abusuapanyi ka me metu na fra konya so. Sa. Wonya nokwafo. Abusuapanyi watima abema analysis. Akire de woye kunani. Na akwada sole ya. Akwa jisika be show botu abeka che say ho na minimum problem e de na kire say abusuapanyi ni akwa jisika e de na kire say wunyi sika na ya abusuapanyi wo fie nim na de wu bedi na konya no wa tie ne ho abakwese ntia abusuani mu abakwese ya du se konya so wo kwatra so ade ni wo misa abusuani mu abakwese enti wu be bisa ya wo nim say yes Charles Koyofo so ne yire ni maame akosi asai wana obeka asa apart from akosi asai wo ni mo ba bia ade che ya wo say say yes wo dobure ni kwa ye no wade evidence way abusuafo be ne ko wedding no evidence way o say ya ba ya wo kaka wo si wo na wo bia no ya smart wo no mind no atena burochiri eti na adwen ye fast sao nipa na wo mutiri ya nkrokrowa no bra eni obi aniti so nkwa na wadwene wote nkwa na sai abusuapanyi na atoto ni ne maye ana amalumba ye aye basabasa da abusuapanyi de na daka ye be 7 ni funa daka na twa no wahia ara o 13 na me 31 me ma 13 ye ka spiritual issue I was me 31 na daka ya 7 unim de ndira wonu akasa wo fa se Charles Koyofo su ne si na busuapanyi na gunu hu fi is the wonu Charles Koyofo su na timagina platform so abode ire kwose wadi abode dia kanfo na kire se na ire kwose wantimi ma na duro num se wonwu bade ne ire kwose wantimi amesu wo busuapanyi wo beto mezi wunim the year 2026 wow said the guest a man besime wu no TikTok forman team odobro ni tim akosi asewa wo mbewu no abaji wonsa 2026 midio nyame yemo de tinto ene da be 17th na 18th ene I think ene 18th ene 17th December ene da be ukuada enti Wednesday on emone de tinto lumba sense mi ya ho said the amanfo besime wu no fize tim odobro ni enkrofo kwa life so a na wo ma a time ami akosese wachi no o mo dumi wo mu blue wo mu nia tim akosese wan krofo kwa TikTok kwa no mo ye life no so blue odobro ni na me na mkodi mi kwatie sebe we ni bi wo na abekọ me ho na na yese wakotwe ho na ba onye so say sabio ye nuanu Ghana fu egu abruche no bebre na eni dwumadi wo ye nuam no mu gu abruche ne bra se oni wote Ghana ha na ayoba na do ani kwoto so say wunua bi wo ba be bi wo abruche oba be wa bra sha wo yoba sha se so akaya yo sha se kwosua pedika ye
Say lumba any needy wo dobroni maame akosha se wanti e man ni mema ni na ye smart but the way one man ni mema no kura wo ma hye ka wa no kura no obi asue nyansa